צפת, אתה אומר? נו בומבה! איך אמרת לי? אין על קריית שמונה, איפה אבל? הנה אתה פה. אין פה אזעקה. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, kembali membombardir Israel bagian utara pada Jumat, 13 September 2024, dini hari. Serangan tersebut mengakibatkan kebakaran yang dahsyat usai roket buatan Rusia itu menghantam pemukiman Israel. Sikap warga sekitar yang sempat meremehkan dan bersorak kegirangan pun berubah seketika menjadi jeritan ketakutan hingga kocar-kacir. Dikutip dari Al-Mayadin.net via Tribun News, Jumat, 13 September 2024, roket Katyusha buatan Rusia menargetkan Safad Israel bagian utara. Serangan itu menargetkan pangkalan rudal pertahanan udara utama di Barak Berea. Media Israel melaporkan serangkaian roket Katyusha meledakkan pemukiman di Safad. Imbas hal itu, sekira 50.000 warga mencari tempat perlindungan untuk menghindari serangan susulan. Beredar pula video yang memperlihatkan sejumlah warga setempat yang justru bersorak kegirangan saat Hizbullah menyerang. Mereka pun sempat mengabadikan momen roket Katyusha menembus langit Israel. Namun, ketika roket mulai menghantam pemukiman, mereka langsung berlarian ketakutan mencari tempat perlindungan. Tak hanya itu, ledakan dari roket Katyusha tersebut mengakibatkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Israel. Bahkan, kebakaran pun dilaporkan semakin meluas di pemukiman Safad dan hutan di wilayah itu. נפילה. צפת, אתה אומר? נו בומבה! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.